namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the album yam Psycho, of course Sayicology. Loyi nga ta link of course na Hlavu the gold. Yeah, so kasi kuna of course 25th of March, as you can see if you can get account yam Psycho fan gana fan kuma go if ku endliwa live video veta va yi tlanga of course kwalana on the side. So content ya yona ta tlhiyivuyela of course. So before this live Africa tsala this post as you can see kwalano la nga faka kombisa ko ya le album n'wina miya ka makaya a tibasi tindlela album yo famba hi moya se yi humile a ku yalelo as you can see kwalano so la a kombisa ko se album yi kona on YouTube as you can see link ya YouTube yaleyo kwalano. Okay, don't fika ni pfula ka ti-comments ni tlhela ni fika ni kuma ku ni le ka ti-platforms letin'wana se yi kona ni le ka ti-iTunes yi kona as you can see kwala ni fika hi kombisa la. Okay, a hi save image loko yi kota ku fana quality ka program la, and then ni le ka Spotify yi kona as you can see kwalano. Mara in overall la ka gaza la popular method of streaming i YouTube na iTunes. Spotify ya tirhisiwa mara iTunes na YouTube I think hi tona ti nga henhla as you can see kwalano. Okay, already kombisini Psycho ku ipfarini like a video which means ku yisa hi tirha na swo i ri pfale Hlavu. Naswo yoba nimthelini kwa Easter loko ra mali vyo phasa it's not simple ko ingakumeka kha phayisa ka Easter ngakumeka phayisa ka Easter nimthelini ku yaba komati ya mali vyo phasa yeah no samsekini nkwasukoma potweni linkin mkhayini conglomerate most download tindlela leyo epasile theka wena theka damthekisa theka wena sikata ka story kitlo va thekisa mtswala theka n'wana sesi ya Easter makudu. So you can judge for yourself. Album you kona Sayicology mfika msearch mo Sayicology on YouTube mtafika mi kuma very Sayicology topic as you can see yala iveta yi huma kwalano na mina ku yi kuma na ku yi stream se yi streametela ngopfu tisimu la as you can see kwalana lo viewer the first few ones so ngi fambisi list leyi ku na ku yi streama na me swi nga ta va na impact ya wrong ka vanhu va twa ku anti streamang letin'wana ku ri ke video ya ku ndliwa sweswiwa and the sim ta ku huma wa ago ma kuma na mhaka leyi na ku ti vona na mina as you can see kwalano. So I streaming guys as you already know na Hlavu I humesini na ya album yi kona hinkwava kona kahle sweswi mara ku hi Psycho i ri yi pfarini album yana ya Hlava antivi ni ta mi kha mi yingisela hi stream hi streaming hi swilo swa kahle guys loko ri na competition hi baso mi kuma hi kha hi streama la swi ta saseka ngopfu ma yi kuma na mhaka leyi loko hi suka hala hi vuya ka Psycho hi ta twa hi ku hey i benjani Psycho and stuff like that swi va swi ri kahle swi ku hi yena i ri yi pfarini hi ku very competition initially a yi ri ka vona so ta hi kha hi voni hi swona magigi wana a nge se humesa loko a humesa hi video yi ta hi kha yi ta a hi yingiseleni guys and then mi ta mi kha mi nyika mavonelo ya n'wina ku mi titwisa ku yini albums leti kwala hansi ka ti-comment section hi leswo. Hlamulani xivutiso xa mi swi lava ku va na n'wana sweswi nungu kumbe ku n'wansati lowu pfumala ni munhu hlamulani na hlamula a mi swi lava ku va na n'wana sweswi a mi no lava n'wansati va nga tala a khandziya munhu n'wana mi ta n'wi kuma kwihi loyi a nga tshama khandziya ina ni hetekela vona mi la raveri ro yima ro wisa hi mena ma ta n'wi xa mi dafa mi kulukumba phela a mi n'wina no va kulukumba mara ni lava ri wisa hi mena Imagine. leri na ri kuma ro katsa ni ri pfuxa wo hlupheka mina hlamulani xivutiso xa mina ni hlamula xoko ni a mi n'wi lavi n'wana sweswi n'wina na na n'wi lava ku n'wi lava n'wana mara lero se ni katsa vutiseni ku wani ni vutisa yimani na mina ta mi hlamula ni lava na mina ni kota ku wisa vala leri ri nga ta ri yimile